Par divê rojê de komek ji gerîlayên PKK di çarçoveya pêvajoya aştiya nû de çekşewtandin, tam salek derbas bû ji dema ku gerîlayên PKK di merasîmeke sembolîk de li ber şikefta casena ya Nêzîkî Silêmaniyê çekên xwe şewtandibûn, divê qonaxa pêvajoya aştiya nû de gelek alî pirs dikin ku wê gavên çawa werin avêtin, bi taybet gavên qanûnî wê kengî werin avêtin. Li gorî çavkaniyên li Enqerê, AKP amadekariyan dike ku hefteya bê pêşnûmeyek ji bo qanûnek çarçove pêşkêş bike. Lê belê hîn agahî li ser naveroka vê rêziknameyê tunene di salekê de çi qewmî em li dosyaya xwe mêze bikin. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin. Endam İttifaka Cumhur AKP û MHP di cotmeha 2024 da bi banga Devlet Behçeliya li meclisê re birêberê Demezrîner ê PKK Abdullah Öcalan re pêvajoyeke nû dan dest pê kirin. Toplantısında konuşsun. Demezrînerê PKK Abdullah Öcalan di 27 Sibata 2025 da pêngava aştî civaka demokratîk ragihand. Abdullah Öcalan ji PKK xwest ku xwe fesix bike û bang li dewletê kir ku ji bo rêveçûna pêvajoyê divê gavên yasayî hiqûqî bên avêtin. Piştî vê bangê di navbera 5 û heftê Gulanê de PKK ragihand ku wan Kongreya Dozdan li derxistiye. Biryara bidawî anîna hemû xebatên dibin navê PKK de aniye û partiya xwe fesix kiriye. Dîsa li ser banga aştî û civaka demokratîk, 11 tîrmeha 2025 de bi merasîmeke sembolîk li şikefta Casenayê li Silêmaniyê bi tevlîbûna 30 gerîla ku dibin rêveberiya Hevseroka Konseya Rêveber AKCK Besê Hozat de li ber raya giştiya cîhanî çekê xwe şewtandin. Ev gav yek ji pêşketinên herî berbiçav di pêvajoya nû de bû ku jê re Tirkiya bêteror an jî pêvajoya aştî û civaka demokratîk tê gotin. Di sala borî de pêşketinên krîtîk qewmîn di nav wan de avakirina Komîsyona Parlamentoyê rapora ku wê amade kiriye. Serdana İmralî û pêşniyara Serokê MHP Devlet Behçeliya derbarê statoya Öcalan de. Ev gav yekem pêkanîna biryara ku PKK di Kongreya xwe ya 12 de ku di 5 û heftê Gulana 2025 de hat eldarxistin ji bo hilweşandina rêxistinê û bidawiyanîna têkoşîna çekdarî girtibû. Piştî şewtandina sembolîk a çekan, di 12 tîrmehê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got îro rojek nû ye, rûpelek nû di dîrokê de hatiye vekirin. Îro deriyên Tirkiyeke mezin bi ferehî hatine vekirin. Erdogan herwiha diyar kir ku dê li Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye komîsyonek were avakirin û derbarê pêvajoyê de got wekî AK Partî, MHP û Partiya Dem me biryar da ku em bi hev re divê rêre bimeşin. Piştî şewtandina çekan ji aliyê PKK ve pêvajo di dawiya tîrmeha 2025 de birên Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye. Di 27 tîrmeha 2025 de Serokê Meclisa Mezin a Tirkiye Numan Kurtulmuş, avakirina Komîsyona Hevgirtina Netewî, Xuşkbiratî û Demokrasiyê ya ji 51 endaman pêk tê ragihand. Temin ederim ki burada konuşulan hiçbir söz zayi olmamış, burada teklif edilen hiçbir Di tevahiya vê pêvajoyê de hevdîtinên di navbera şandeya Îmraliya Dem Partî û Abdullah Öcalan de roleke girîng lîstin. Di heman demê de ne tenê nîqaşa li ser şandeya Îmraliya Dem Partî, lê nîqaşa li ser endamên komîsyonê ku li Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye hatiye avakirin serdana Öcalan dikin jî bala raya giştî kişand. Di mijdara 2025 de şandeyek ji sê kesan a komîsyonê ku ji parlamenterên Partiya AKP, MHP û Demê pêk dihatin, li Îmraliyê serdana Abdullah Öcalan kirin. Qeydên civînê ku ji ber ku CHP endamek neşand, bi berferehî hatin nîqaş kirin. Di çileya 2026 de hatin weşandin. Piştî ku rapora Komîsyona Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye di Sibata 2026 de hat weşandin, demek şûnda nîqaşên li ser pêvajoya rawestiyayê dest pê kirin. Herçend hin kesayetên ji partiyên desthilatdar destnîşan kirin ku gavên qanûnî yên berbiçav ên ji hêla Abdullah Öcalan, Tevgerê û Dem Partiyê ve dihatin hêvî kirin dê piştî Remezanê û duvre jî piştî cejna Qurbanê pêk werin jî ev gav nehatin bicanîn. Êrişên ku ji aliyê Amerîka û İsraîlê ve di 28 Sibatê de li dijî Îranê dest pê kirin û Nîsanê dom kir, di destpêkê de bandor li ser pêvajoyê kirin. Şerê bi Îranê re ku tenê 2 hefte piştî weşandina rapora Komîsyona Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiye dest pê kir, wekî astengkirina avêtina gavên nû hata şîrovekirin. Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî, daxeftina xwe ya di civîna Koma Parlamentoya Partiya xwe de di 5 Gulana 2025 de pêşniyareke girîng di derbarê statoya Abdullah Öcalan de kir. Bahçelî diyar kir, heke ji bo Abdullah Öcalan valahiyeke statûyê hebe, divê ev valahî bi awayekî were çareserkirin ku Sûdê bide komara Tirkiye û xizmeta serkeftina armanca Tirkiyeke bêteror bike. Bi tevgerîna wekî ku ev pirsgirêk tune be, nemumkin e ku pêvajo birêk û pêk bixebite.
او پیشنیار کر کو ناوê vê statûyê wekî koordînatorê pêvajoya aştî û siyasetkirinê were danîn. Pêvajoyek ku di merasîma sembolîk a yazdehê tîrmeha 2025 de dest pê kir, di nava salekê de qonaxên girîng derbas kir. Di nav wan de şewtandina sembolîk a çekan, damezrandin û rapora komîsyonê, serdanên parlamenterên Partiya Desthilatdar ji bo Abdullah Öcalan. Heta niha ji bo danîna çekan û hatina Tirkiye, rakirina tayînkirina qeyûman lê şaredariyên ku ji aliyê dem partiyê ve têne birêvebirin û sererastkirinên yasayî yên ji bo şervanên PKK ti pêşveçûn çênebûya. Lêbelê daxuyaniyên dawî yên hikûmetê nîşan didin ku dibe ku di heyema pêş de beriya ku Meclîsa Mezin a neteweyî bikeve betlaneyê hing gavên qanûnî werin avêtin. Pêvajo a salekê bi vî şêwazî me di dosyayekê de girtibû dest hingxalên sereke me derxistin pêş. Ez dîsa dubare bikim rêberê damezrîner êPKK Abdullah Öcalan di 27 Sibata 2025 de pêngava aştî û civaka demokratîk ragandibû. Beriya wê di meha cotmehê de taybet yekê meha cotmehê de ku Devlet Bahçelî li meclîsê destê xwe dirêj kir pişra jî pazê meha cotmehê ku bangawazî li meclîsê kiribû wek destpêka wê qonaxê hate destgirtin. Di 23 cotmehê de hevdîtina yekem 2024 de 23 cotmeha 2024 de hevdîtina yekem li İmraliyê li gel Abdullah Öcalan çêbû. Pişra di 28 qanûna 2024 de şandeya İmraliya Dem Partiye care yekem derbasî İmraliyê bû wir hevdîtin kirbû di vê pêvajoyê de. Pişra jî ev gavên pişra ev gav havetin avêtin. Piştî ku bank hat kirin taybet banka pêvajoya aştî û civaka demokratîk şûn de ew pêngav çêbû. 5 û heftê Gulanê de PKK ragand ku wan kongreya xwe duwazdan darxistiye. Biryara hemû xebatên xwe dibin navê PKK de û partiya xwe feseh kirine. Piştî vê gavê bi pêşengtiya gerîlayên jin de li ser banga aştî û civaka demokratîk diyazê tirmeha 2025 bi merasîmeke sembolîk li şikefta Caseneyê ya Süleymaniyê ya Başûrê Kurdistanê bi tevlîbûna sî gerîlan ku dibin rêveberiya hevseroka Konseya Rêveber a Kecekê Besê Hozat de li ber raya giştî ya cîhanê çekên xwe şewitandin. Par di vê rojê de komek ji endamên PKK di çarçoveya pêvajoya aştiya nû de wisa bi vî rengî çekên xwe şewitandibûn. Îsal gavên yasayî pir dihatin nîqaşkirin di rojev de bûn, hîna jî di rojev de ye. Di sala borî de çi qewmî ji damezrandina komîsyonekê li Meclîsa Mezin a Netewîya Tirkiye bigire heya serdanên gel Abdullah Öcalan em êvan mijaran bigirin dest ji bo gotobeşkirina vê pêvajoyê wê rojnamevan İrfan Axtan mêvanê me be di heman demê de nûçegihanê me jî wê ji qadê be em êvan gotobêj bikin agahiyan bigirin. Eger nûçegihanê me amade be destpêkê em biçin Enqereyê gel Gönül Gün. Gönül dil Enqereyê em jî li gel tenê salek di ser pêvajoyê re derbas ser şewtandina pêvajoya çekan re derbas bû. Di nava vê salê de bi taybet gelek pêşketin geşadeyan çêbûn. Em agahiyên dawî dîs tişte bigirin derbarê şewtandina çekan de ku salek ser derbas dibe gelo Enqereyê rewşekî çawa heye vê derbarê de çi daxuyanî tên dayîn em agahiyên dawî jî tişte bigirin. بله د جوتما 2024 da li Tirkiye pêvajoya çareseriya nû dest pê kiribû. Di destpêkê heta niha aliyê hikûmetê desthilata li vir vê pêvajoyê wek pêvajoya Tirkiye bê teror binav kirin. 27 Sibata 2025 Abdullah Öcalan bang li PKK giribû da ku çekê xwe dayînin û fesê bikin. û PKK jî kongreya xwe civan û di Gulana 2025 de îlan kir ku xwe fesê kiriye. Pişra salek berî rojeke wisa da yani yazê tîrmeha 2025 komek endamê PKK û li Silêmaniyê çekê xwe şewitandibûn. Helbet piştî vê şewitanî salek derbas bû, çekan şewitandina çeka salek derbas bû. Piştî wê li nav salekê de çibû. Li Parlamentoya Tirkiye komîsyon ava bû, hat avakirin di çarçoveya pêvajoya çareserî de. Ev komîsyon piştî qeyan xebatên xwe raporek amade kir û wekî din di serdana di çarçoveya vê pêvajoya çareserî de serdan İmralî jî gelek cara hat kirin. Wekî din serokê Partiya MHP Devlet Bahçelî jî ji Abdullah Öcalan re statûyek xwestibû. Niha
nezi 2 sala di çarçove pêvajoya çareseriyê de ev tiştan girî pêk hatin niha derxistina yasayan girî tê dîtin û ev tê nîqaşkirin alîn Dem Partî her carî taybet van çend mehên davî her carî bang li hikûmetê dike ku di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de yasaya bi navê çarçove were parlamentoyê û bê derxistin. Weke tê zanî ev demek bû lûtkeya NATOyê li Enqerê hatibû li darxistin. Ji ber vê lûtkeyê derxistina yasaya çarçoveya piştê hatibû hîştin ku piştê lûtkey ev were parlamentoyê. Lûtke bi davî bû niha li bendîne ku ev çarçoveya yasa piştê bi davî bûna lûtkeya NATOyê û berê ku parlamentoya Tirkiyeyê bikeve betaneya havînê ev çarçoveya yasa were parlamentoyê û pişta zî wisa bê derxistin. Em li bendîne ev yasa gelo wê kîjan rojê were parlamentoyê wê di çawa were derxistin. Başe Gönül, agahên dawî jî te me re parvekirin, em spas dikin. Hûn ji me neqetin ji ber ku mêvanê me heye, em ê mêvan bigirin, pişta me dîsa werin gel we ev meseleya S-400 di Rojevdeyê di navbera Rusya û Tirkiyeyê hevdîtin hene. Piştî ku em mijara xwe biqedin, em ê dîsa biçin gel nûçeyganê xwe vê mijarê jî derbarê vê mijarê de jî agahiyan bigirin. Na yekser em mêvanê xwe bigirin, İrfan Aktan, nivîskar rojnamevanê bi me re be, ew bi xwe jî دوێ pêvajoya çekşewtandinê de li wir amade bûn şahidên vê bûyê roja dîrokî ev merasîma sembolîk ku ji aliyên sî gerelayên PKK ve hatibû darxistin ew xwe jî wê rojê de li wir amade bûn wek çavdêrek wek rojnamevanekî çavdêriya wê bûyê ra girîng kiribûn. Eger hûn amade be mêvanê xwe bigirin. Belê, hûn bi xêr hatin bernameya me. Gelek spas veşan xweş. Gelek spas rojnamevan nivîskar İrfan Aktan bi me re ye. Duê roja dîrokî de hûn bi xwe jî li wir bûn, merasîmekî sembolîk hatibû darxistin. Ji bo pêvajoyê jî wek gavekî girîng dihat pênasekirin. Em destpêkê hinek dixwazin hestê we bigirin derbarê wê rojê de salek jî derbas bû. Wê rojê we çawa dît we çawa girt dest ji bo pêşeroja Tirkiye bi giştî ji bo pêşeroja pêvajoyê. Rojek pir germ bû, germek yani tinê neya xwezayî dilê hemû kesê jî gelek germ bû û dilsotî gelek hebûn. Ên ku vi şerê da zarokên xwe wendakirî dayîk li vir bûn, çapemenî li vêrê bû, rojnamewanên hemû deran hatibûn. Yani em teqrîben 105 kes çûn li Bakurê Kurdistanê bo Silêmaniyê lê bajar û welatên cuda jî Ewropayê filan jî gelek kes hatibûn. Bêguman yani ev gava PKK belkî çalakiya PKK ya gelek dîrokî wek sala 1993 yani agirbesta hingî çawan dîrokî bît ev çalakiya çeksotinê jî hind dîrokî bû û bi rastî vê rojê çi kes me bawer nekir ku piştî çekşewtandinê dê pêvajo hindehe dirêj kêşîtin. Yani li gor me me got dema ku em zivirîn vegerîn dê derhal parlamentoya Tirkiyê dest awê te xebatan û zagonek nû derexît û ew vê pêvajoya dê lestir pêş veçî. Ji ber çima em vedfikirîn hem ji ber organîzasyona çekşewtandinê hem jî roja paştir yani 12 tîrmehê Erdogan daxuyaniyek axeftinek kir. Axeftina wê jî pir dîrokî bû. Digot êdî Kurd, Türk, Ereb dê bi gel hev aş bin, tifaqek nû dê ava bît û em dê bi rêya aştiyê hevjiyana xwe ya dîrokî em dê carê dî berdewam bikin. Lê mixabin ve jî kronolojî esasan kronolojiya ve gotî gelek zelal e hemû pêvajoyê dete pêşçav. Lê ez daxwastîm bandorê bikêşim li ser tiştek dî. Hindek grûpên hem nav Kurdan hem jî nav Türkan. Netewperestên ên ku xwe vereng dine pêşçav netewperestên Kurd û nîjadperestên Türk ew her du alî dijî vê pêvajoyê bûn. Netewperestên Kurd hindek grûpên wan digotin ew e teslîmiyet e û PKK çekê xwe şewitandin û bi
دیرکتیفا سروکی کردان عبدالله اوجلان وکی تسلیم دولتی بی اگر وهابا او پیواجو یانزده دست yani roja yانزده çek hatın şevtandın 15 16 hevde tirme hede zagon hatıba derxistin li em dizanin ku yani eğer miro rasyonel بنێریت وێ پێواژۆیی نە بە دژبەری و دژمنی و چاوسۆری و زکرەشی ئەگەر مرۆ راسیۆنەل بنێریت وێ پێواژۆیی ئەوە پێواژۆیەک دینامیکە و موزاکەرەیە ینی هەم تێکۆشینێک دەموکراتیکە هەمجی موزاکەرەیەک دیپلۆماتیکە ینی لە ئیمراڵی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان و گەل دەولەتی موزاکەرەیەکێ دکاتن یک خالک اویا جبروی هندی او پیواجویا هیدی پیشوت چیتن یعنی هند تشت کرد قبول ناکن یعنی وک تمثیلجی کردان عبدالله اوجلان و هیئت و قبول ناکد هند تشت تین نقاش کردن جبروی هندی او بلکی جبروی هندی دریشکی شابیت یک یا دویمین AKP دترسه اگر کو او پیواجوی سر بکوه Türkiye mecbur aştiye ki da aramiye ki da demokrasiye jî bi axivît û AKP ve naxazît ji ber ku eğer demokrasî ava bû hilbijartin jî gereke bi rêyek demokratîk bête çêkirin AKP wendakirina desthilatdariyê gelek tirsît. Ya sêyemîn hizbên ku nava devletê da ê ku 50 sala dijberî û dijminiya Kurdan da vek yani ihya bû ava kirina hemû tiştê wan li ser vi şerê ew bêguman daxwaz nakin ew şere xilas bîtin. Ji ber vê hindê jî naêlin ku pêvajo bi lezgînî pêş ve biçît. Yani bi zelalî ez vihê bêjim hindek hizbên nava devletê daxwaz dikin PKK her tim şerri biket û li çiya nehête deştê. Ew ji ber vê hindê jî esasen niha PKK û Abdullah Öcalan têkoşînê dide ku ji van çekane xwe xilas bikin. Çima dixwazin yani şer hate wendakirin ji ber vê hindê na. Êdî vek çarçoveya hêzên Kurdan û hereket û dîplomasiya Kurdan çêkire dibêjin bi rêya çekan heta em gihişne pêvajoyekî merheleyekî nû û niheyê we bi rêya siyasetî û dîplomasiyê qezencên gelê Kurdê zêdetir bin. Bi rastê jî ew e ez bo we mînakekê bidim. Niha li Ewropayê heta cîhanê kî derê Kurdek rabîtin û çalakiyek demokratîk jî biket bi hemen bi vextê da bêjin ev e terorîstin û ew e hizbên çekdarî ne û filan bê wan û krîminalîzasyona wan çê dikin. Yani Kurd cîhanê çi cîhan nikarin siyasetek demokratîk ji ber wêhê bikin. Ema eger ku PKK van çekane bikarît bi rêyek bi zagonî berdetin danêt an jî bişewitînît hêza van ya vê hereketê dê her tim bîte hêzek siyasî û dîplomatîk hem nava Bakurê Kurdistanê hem jî li cîhanê dê vek çawan bêjim kevîte merheleyek nû. Ev ê dijberên hem îdeolojîk ên dijî Öcalan naxwazin hem jî ên ku dijberên Kurdan naxwazin. Esas mesele ew ye ji ber vê hindê bi lezgînî pêş ve naçîtin. Baş e ewa salekê di aliyê xwe de nêrxandinekî wisa cevherî pêş xist ev girîng bû ez ê hinek pirsên din jî bikim gelek alî dibêjin salek derbas bû gavên girîng hatin avêtin çi ji aliyê tevgerê ve çi jî ji aliyê dewletê ve ji aliyê dewletê ve herî zêde dibêjin li Meclisa Tirkiye komîsyonek hat avakirin ew gavek girîng bû komîsyon çû li îmraliyê ji hevdîtin kir ev jî di dîroka Tirkiyeyê gavekî girîng û yekem bû hem ji komek parlamenterên ku di nava komîsyonê de ciyê xwe digirtin ji sê kesan yek ji AK Partiyê yek ji MHP yek ji Dem Partiyê di heman demê de piştî ku ew komîsyon rapora xwe amade kir
بندواری هبو کو چارچوه قانونی درکپش هری زیده جی سر به نقاش چبون گلک آلیان گوتن اف شر الحرم باندوری سر به پیواجویت که کوسا گاو درنگ تناویتن گلو اف چوان نرخانت یعنی بیوست بو کو قانون چارچوه دمک هین بریا کن هات نقاش کرن بهاتا درخستن yani eğer ku daxwaz kiriban û AKP esas yani astengî AKP derêxist eğer AKP û Erdoğan daxwaz kiriban vek mi vê gavê jî got yani bi navbeyna sê çar rojan hindek yani hukuknas mamostên li ser zagonan bi spor karek xebatek kiriban dikarin çarçoveyekî ava bikin û bînin rojeva parlamentoyê. Belê baş e komîsyonê bi mehan a xewt û hezaran an jî sedan mêvan gazî kirin û hatin evan jî mesele gotin pirsgirêkên xwe û pêşniyarên xwe kirin filan. Baş e ew hemû hatin topkirin û hindek xal derêxistin gotin yani raporek derêxistin û çarçova wê çi kes nekevte dilê çi kesê tam yani dilê çi kesê aş nekir geş nekir ama dîsa qebûl baş e dê baş e zagon bila bête amade kirin ew jî li gel muxalefetê jî nehatin nîqaş kirin heta operasyonên dijî CHP jî kûr kirin û alîkariya CHP jî bo wê pêvajoyê bi destê AKP hate kêm kirin. Yani pirsgirêk esas xîmê van vê pirsgirêkî û vê hêdiyatiyê ev ye. Dikarin niha jî dikarin mesela hindek bêjin belkî navbeynê havîn bikevît û bo payîzê pêlin tiştek yani ev mecbûrî nîne an jî astengiyek teknîkî nîne ev astengiyek bi armanca AKP serê armanca serê AKP da ev derêxîtin AKP Ez daxwast divê mijarê de dixwazim vê pirs bikim gelo îttifaqa MHP wek îttifaqa Cumhur ku pênase dikin ji bo vê mijarê taxtîk nêzik dibe yanî xwe ji bo hîn zêtir destlatariya xwe li Tirkiye kûr bike li ser nigan bêlê xwe xurt bike nêzîkatiyekî wisa raber dikin AKP MHP bu MHP pisyar dikin. ji bo her duwa aliyan jî wek îttifaqekî Cumhur ava kiribûn Niha ez benî niha tenê yani AKP û MHP bi yani nêrîn avaniya bo wê pêvajoyî cuda ye. MHP bêguman daxwaz diket ku pêşeroja Tirkan yani milletê Türk pêşiya milletê Türk veketin. û heta niha 5 sal e MHP dijberiya Kurdan ji bo wê hindê dikir. Digot eger ku Kurd û Türk vekew bibin Türk dê bezirken wendaken yani pozisyona xwe ya serê. Pişt hate yani 2024 êdî heta vê em nizanin tam çi çêbû lê êdî MHP an jî Devlet Bahçeli ew qebûl kir. Pêşveçûna gelê Türk bi rêya aştiya gel milletê Kurd e. Eger ku her du millet aş bibin û pirsgirêkên xwe çareser bikin ji rojhilata navîn hem bo leşkerî û hem bo jiyana civakî dê xweştir û zûtir pêşveçin û bibin pêşeng. Tirkiye jî dê bi vê rêyê ihya bîtin. Niha MHP vê dibêjit em nizanin dilê xwe da rastin an ne lê fokrawanî gotina wan ew ye. Erdoğan jî vê qebûl ket lê destlatdariyê destê Erdoğan gerek eger Erdoğan gavan biavêt dê pêşveçîtin hindehe ew yani Bahçeli çend bangewazî kirin nehate cih mesela pozisyona Abdullah Öcalan mesela çûyîna girava İmraliyê bu komisyonê ev jî pir hate dûrkirin û heta Bahçeli rabû gef vekir û got eger hûn neçin komisyon neçît ez xwedê rabim çime İmraliyê piştî hingî ev rê vebû yani bo wê bêjim niha astengî rêya siyasî armancê wê mi got eger ew astengî rabin çi pirsgirêkên teknîkî nînin ku ew pêvajoya xweştir bi lezgînî
پیشوا بچی چه پرسکریک چنن چه آستانگی چنین باشه از ویژی بپرسم جبر کونج نزود شوپینی وی پیواژه اون بون شاهدی و بیرا چکشه و تاندنه جی کو سالک سر در باز بو جی ایرو شونده اون پیواژه چواد بینن یعنی ریوه چوناوی نه ده yani تگرا کردان استراتژی خوی دانه پیشوا و دبیجید ام ده بالایا چکداری خوژی خلاص کن و ام ده سیاستی کن ام ده دیپلماسی کن از تشتکی میناکی که بدم من ویدیو و بو رژیا و جیشانده بی حوالک ما مراد چیچک ل ژاپنیایی دجید و ژاپنیایی جی حفتیا چوی جیانا خود دستا ادین هم مسئله وی بیجم لی مراد حوالی من لبندا چه بی؟ لبندا وی پیواجوی بی که آشتیک آرامیک چه بیت لکردستانی و پشت 7 سالان لژاپنیایی و گری توالات خوا گندی خوا جولمیر بجید و اوجی یعنی کیفته ناو جواکی و جیانا خوا بردوام بکرد نه به هزاران صد هزاران کردین دیاسپورایی خواندکارن، کارسازن، کارکرن، اکادمیسینن و انتلیکتوالن، نویسکارن پتانسیلا کردین دیاسپورایی بشخوا تیره هیا که سیاستک نوبت آوا کرن اگر که او پیواجویه به سر بکویتن سیاست کردان یعنی ده بلکی بل کیلومتران پیشوا بچیدن از مثلا مراد جیبوه بیجم اگر وقتی و هبید آن نبیجی کرم کم پرسکریک نینده امتکارن کو دار بکن من ویدیو ویج بوه شانده بی از داخواست دکم گر دیمن هبن جی دیمن هبن امج هوالا بخوازن وان دیمن اجید کارم پارو بکن دیمن جی بر دسته مبون پنابر یکی کرد از این اکید خوازم بحث بکم تشتا کو میوانی مجید خوازم بال بکشینه سر ناو هفتن خودش گوت پنابر یکی کرد ژاپنیایی ناوی خود مراد چک از جولمرگیه بازدار و بره بنچاف کرن دبن بنچاف کرن ده جیان خوش دست ده گمانی ده آن هاتی کشتن آن بخوازایی جیان خوش دستایه روشکی وسا هیه ده انجام ده بنچاف کرن ده جیان کی بخوازایی نابه هرکس وید زانه او بخواجی جبر زخته لدرو مایه روشکی وسا هر داخواز و خواسته کوي هبو یکو وگره ولاد تایبت اف پی واجو باندور یکی گرینگ لیکریه هیوی هینزه ده تر خورد کریکو وگره اوی ولاد پیکوره لی مخابن ور جیان خوش دست اف جی دیمنی وینه سر اکرانی نه کو روزنامه‌وان نویسکار عرفان اختان جی دخواست بالی بکشینه سر وی روشه کرم کن ام دیسه لگلونه او ویدیو او دیمنه من سال 2022 دما از ژاپنیای من کیشان بین از مراد ام 4 مهان مالکی دمان یعنی از میوانی و بیم 4 مهان و مراد جبر چوان بیجم پرسکریکا آبوریا کردان پولیتیکه یعنی کرد به خوزایی فقیر و کاسب نینن کرد به سدما پرسکریکا کردان و آستنگین دولتی بو کردان داری خسته جبر وی هندی فقیرن 2000 نفوسا کردان اغلب خلکین مراشی کردین مراشی ولاتی خواست بشتی که 1990 چوینا زوزانان هات قدغه کرن بو گوندیان این بار کری ولاتی خواهید بار کری و یه چوه ژاپنیایی مراد جی سالا 2019 چو بو ژاپنیایی او بله داخواست دکر وگریتن بندا وی پیواجوی بی که چاره سر ببیتن 26 خزیرانی تید بنچاو کرن جبر که به عربا خوال دیواره که داد قضا یک بچوک پولیس ترافیک تین و دبن قرقولک نیزیک توکیوی 25 خزیرانی حتی 29 چه آگاهی نادن و نایلن چه کس جیگل مراد با آخوید سه خزیرانی مروی کارگرک کارساز کردان کارگرک کارسازان ژاپن دچه مراد دبینه لی او ترکی و انگلیزی نزانید مراد جی ژاپنی نزانید
مراد داخواست کرد انگلیزی مثلا خوا بیجید قدغه دکن دبیجن غینی ژاپنی تو نکاره با آخوی پشت او مروی ژاپن درد کویتن دیسا چه کسی نایلن گل مراد با آخمن روژا پاشتر یکی تیرمه نخواش دکوه دبن نخواش خانی لی چه علاقه نشانادن تینن دیسا تاویجن نظارت خانی قرقولی و حتی دویه تیرمه سبیزو آخین و نالینا مراد گوه خواهدن لی در هجره او ناوه که نانی رنکانی او چلیهات و مخابن سری سپیده دویه تیرمه دنیرن که مراد جیانه خواه دستای ام نزانن اشکنجه کرنه آن نه لی او وکویجی گوتم مرنک خوازاینی نه کشتنه او حتی هشته تیرمه هجی چه آگاهی بو چه کسی نادن هشته تیرمه مالباتا و سفارت ترکیه یا توکیو مالباتا و دیگرن و دبیجن کره و جیانه خواهی دست دای نه از او میناکا مراد چما گرک ام لسر را بستن اگر که ملتک اگر که کرد هموالاتین ترکیه به خودی بن اگر که دولت ترک جبر که او همولاتی نه به خودی به ایلم گره که کرد وانا ایکو دو هاو دو خودی درکون او مرنه او کشتنه گره که حساب اوی به ژاپنیای بیت خواستن یعنی دستلاتداری وان سازی وان و پلیس ژاپنیایی گره که حساب اوی بدد جبر که همه جیهان بلا بزانید جیانا کردان هندها ارزان نینه گره که اموهی بدنه پیش جاو جیانا کردان ارزان نینه بله چما وهیل کردان دکن جبر که دزانن کرد بخودینه ژاپنیایی اوه 4 سال از ظلمی لکردان دکن پنابرین کرد دکن از همه جیهان کی داری دیگرم لسر وی مسئله از داخلم مخابن حوال این مجی این کرد جی سیاست مدار این کرد جی وکی یعنی بخواب حنکان متکن دبیجن تا او مسئلات هنده کریه مجار لی اگر که ام پیشچاو نکن که جیانا کردان نه ارزانه مخابن او پرسکریکه و او کشتنه دی بردوام کن من دخواست کر باندوری بکشمه سرویشی از گلک سپاس کن که هوا او درفته دائم ام جی گلک سپاس کن ون تبلی برنامه ما بوند روزنامه وان نویسکار عرفان اختان گرینگ بو هم درباره پیواژوی دجی نرخاندنین گرینگ و کرند همان دمه دجی به تایبت جبو مراد شچک و دبن چافکرنی ده هاتی کشتن و بالکشان سروی بیارجی ام سپاسیا وت کن سرچاوان ازی گلک سپاس کن بله نهاجی امه دیمنین کو تایبت حوالا ما حالا محمد لسلیمانی آماده کری از لایف و ورسر اکرانی ام هنک لویجی میزب کنج درباره پیواژوی چک شوتاندنی ده سڵاوتان لێ بێدەم کاتتان باش ئەمڕۆ 11 تەمووز ساڵێک بەسەر مەراسیمی چەکسووتاندنی 30 گەریلادا تێپەڕ ئەبێت ئێمە ئەپرسین لە ماوەی ئەم ساڵەدا چی کراوە و هەنگاوەکانی پرۆسی چارەسەری بەکوێ گەیشتووە ئایا لە ئاست ئەو داخوازیانەدایە کە هەم کورد هەیەی هەم هەموو ئەوانەی کە ئەیانەوێت ئاشتی باڵ بەسەر ناوچەکەیە بکەشێت جا من بۆ زانیاری زیاتر لەبارەی وردەکاریەکانی ئەوەی کە لە ماوەی ئەم ساڵەیە چی ڕوویا و هەنگاوەکان بەکوێ گەیشتون لەگەڵ ڕۆژنامەوانی قساکەم بەڕێز بەرهەملەتیف لەگەڵ نەوێت کە بەڕێزیان ڕۆژنامەوان و باس لە وردەکاری زیاتر ئەکات بۆم کاک بەرهەم سڵاو لێ بێم کاتت باش ئەگەر بێتێرە سوپاس دەکەم سڵاو لێ بێ سوپاس دەکەم لە ماوەی ئەم ساڵەدا هەنگاوەکان بەکوێ گەیشتووە دوای ساڵێک لە چەک مەڕاستیمی با بڵێ سیمبولی چەک سووتاندن چی گۆڕانکاریەک ڕوویەوە بێگومان ساڵی پار ڕێک لەم کاتەیە بوو کە گەلێرەکانی ئازادی کوردستان مەراسیمێکی سیمبولی مێژووییان ئەنجامدا بە پێشەنگایەتی بەڕێز بەسێ هۆزات کە یەکێکە لە پێشەنگە گەورەکانی تێکۆشانی ئازادی گەلی کورد ئەم هەنگاوە بەنسبەت تێکۆشانی کوردەوە هەنگاوێکی مێژووی بوو کە لەسەر بانگەوازی ڕێبەراپۆ ئەنجامدرا و لە چوارچەوەی ئەو پرۆسەیە بوو کە کورد جارێکی دیکە سەلماندی
هەمیشە خواستی بۆ ئاشتیە نەک بۆ شەڕ، هەمیشە خواستی بۆ چارەسەرە نەک بۆ ئالۆزکردن. بۆیە ئەمە هەنگاوێکی گرنگ بوو بە نسبەت گەلی کورد و بە نسبەت تێکۆشانەکەیەوە، بەڵام ئەوەی کە ئەمێنێتەوە لێرەیە بزوتنەوەی ینی با بڵێن بزوتنەوەی ئازادی چاوەڕێی هەنگاونانی فعلی و جددیە لەلایەنی بەرامبەرەوە کە دەوڵەتی تورکایە کە بەداخەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە ساڵێکە دەوڵەتی تورکیا وەکو کوردەڵە دەستیەکە لەم پرۆسەیە لە کاتێکا پێویست بوو لە ماوەکانی ڕابردووە یاسا لە پەرلەمانی تورکیا دەربچوایە و حتا تەنانەت ئەو گروپەی کە لە جاسەنە چاکەکانیان سووتان لانێکم پێویست بێسا لە باکووری کوردستان بوونایە و بەشداریان لە سیاسەتی دموکراسیدا بکردەیە، بەڵام بەهۆی تورکیا بە جددێتێکی پێویستەوە لە پرۆسەکە هەنگاونانێ تا ئێستا ناتوانێت ئەم گروپە گەریلایە بگەڕێنەوە باکووری کوردستان کە ئەمەش ئێستا گفتوگۆ هەیە لەسەر دەرکردنی یاسا لە پەرلەمانی تورکیا، بەڵام هێشتا ئەوان بەڕاستی نانەوێ یاسایە کە هاوتەری بێت لەگەڵ خواستی گەلی کورد بۆ ئازادی و بۆ دموکراسی و بۆ کۆمارێکی دموکراتی لە تورکیا دای بڕێژنەوە. ئەمە وای کردو بۆ بربەستێکی گەورە هەرچەندە ڕێبەراپۆ هەمیشە هەوڵی داوە بە گرتنەبەری هەنگاوی جیاواز و جۆراوجۆر ئەم بربەستانە تێک بشکێنێت و ڕێگاکانی گەیشتن بە ئاشتی و بە ئازادی زیاتر بکاتەوە و کورتتری بکاتەوە و خێراتری بکە، بەڵام بەداخەوە لایەنی با بڵێن نەتەوە پەرستی تورک، لایەنی شەرخوازی تورک تاوەکو ئێستا لەگەڵ بەرەو پێشبردنی ئەم پرۆسەدا نییە. بەرهەم لە ماوەی هەم ئەم ساڵە هەم ساڵی پێشتریش پەکەکە با بڵین چەندین هەنگاوی ناوە کۆنگری خۆ هەڵوەشانەوە چەک سووتاندن چەندین ئەوەتانی شەڕ وەستاوە با بڵین پێتان وایە هۆکار چیە کەلایانی بەرامبەر هەنگاو نانێت یا هەنگاوەکانی هێواشە؟ بەشێکی لەوەیە تورکیا ئیمکاناتێکی کەمی ماوە بۆ دموکراسی، ئەوەی کە تورکای داڕزاندووە دیکتاتۆرێتێکی شخصیە و بەشێکی لەوەیە کە ئەو هەژمونەی ئێستا لە تورکیا باڵادەستە لەگەڵ ئاشتیانە، لەگەڵ ناسنامەی گەلی کوردانە، لەگەڵ دموکراسیانە، لەگەڵ مافی نەتەوە و گەلانی دیکەی تورکیادانە، چونکە ئەمە ئەبێتە جۆرێک لە کۆتایهێنانی ئۆتۆماتیکی بە هەژمونی ئەو با بڵێن هێڵەی کە لە تورکیا تاوەکو ئێستاش ڕقەبەرایەتی و دژەبەرایەتی ئەم پرۆسەیە دەکات. ئەمە وای کردووە ئێمە بینین مەسەرەن زمانی میدیای تورکیاش هەتاوەکو ئێستا بەرامبەر بە کورد و بەرامبەر بە تێکۆشانەکەشی نەگۆڕاوە، زمانی نەتەوە پەرستی تورک بەرامبەر بە کورد نەگۆڕاوە، لە کاتێکا کورد هەمیشە هەوڵەدا مەسەرەن ینی ئاشتی بەدی بێنێ، دیموکراسی بەدی بێنێ، چارەسەری بەدی بێنێ، بەڵام ئەم لایانی ناو تورکیا کە پێم وایە هەژمونی بەسەر خودی دەسەڵاتی تورکیاشەوە زیاترە و ئیرادەی دەسەڵاتی تورکیا شتەیە پەڕێنێ، وای کردووە کە نەتوانێت دەرگای ئاشتی بکاتەوە. بەشێکی تریشی پەیوەستە بەو هەلومەرجان ناوخۆی و ناوچەی و جیهانیانەی کە ئێستا تورکیا و ناوچەکەشی پاتیە پەڕێبەت هەیبەت ئێمە بینین لە شەڕی با بڵێن ئێران لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل، ئەمانە و بەتایبەت ئەو دۆخەی کە لە سووریا ئەمە بینیمان، من پێم وایە ئەو هێڵی لە تورکیا هەیە ناوێت لەم هەلومەرجەی کە ئێستا هاتوتە پێشەوە کورد ببێتە خاوەنی هیچ دەستکەوتێک و بە پێچەوانەوە هاوشێوەی 100 ساڵ لەمەوە بەرە و سەردەمی واژۆکردنی سایکس بیکۆ و لۆزان و سیڤەر جارێکی دیکە کورد ڕۆبەڕووی پارچەکردن لە ناوبردن کۆمەڵکوشکردن بکەنەوە. ئەگەر لە چوارچەوەی ئەم پرۆسەیە یاسایەک دەربکرێت پێتان وایە بتوانێت خواستی تورکیایەکی دیموکراسی بەدی بهێنێت، خواستی هەمووان وەک یەک با بڵێن دەستە بەربێتایە؟ ئەگەر بە ئیرادەیەکی ئازادی خوازانەوە بێ بەڵێ، بەڵام بەم ئیرادەی کە ئێستا لە تورکیا باڵا دەستە پرسە لەبەرەوەی خودی ئەو دەسەڵاتی ئێستا لە تورکیا هەیە نەک بۆ کورد ناتوانێت بۆ تورکیش دیموکراسی بەدی بێنێ، نەک بۆ کورد ناتوانێت بۆ تورکیاش ئاشتی بەدی بهێنێ. بەپێی خودی لێدوانی کاربەدەستانی تورکیا دەوڵەتی تورکیا زیاتر لە 3 تریلیۆن دۆلاری بۆ شەڕی کورد تەرخان کردووە. یعنی تورکیا خسۆتە قەیرانێکی گەورەی داراییەوە کە ئێستا ینی نەک تەنها کورد بەڵکو تورکیش لە قەیرانێکی گەورەی دارایی ئاژین، نەتەوەکانی دیکەش لە تورکیا لە قەیرانێکی گەورەی دارایی و ئابووری ئاژین، ئابووری تورکیا داڕماوە چونکە هەموو ئابوورەکەی تەرخان کردەوە بۆ شەڕ دژی گەلی کورد. لەبەرەوە لە هەمان کاتا ئێمە بینین لە ماوەکانی ڕابردەوە و فشارانەی کە لەسەر جەهەپە دروست بوو، وەکو هێزێکی
با بڵێن میلیگەری کەمالیست کە بناغی دەوڵەتی تورکیا بەدەستی ئەتاتورکی دامەزرێنەری جەهەپەدانراوە بەڵام ێستا بینی ئەم هێڵە لە تورکیا ینی بە زەختێکی گەورە فشارێکی گەورە لەسەر جەهەپەش دروست دەکات و وای کردووە ئالۆزیەکی سیاسی گەورەی لەناو خودی تورکیاش دروست کردووە ینی ئەمە ئەم ئیرادەیە تەنها بەرامبەر بە کورد زاڵم نییە تەنها بەرامبەر بە کورد با بڵێن خوێنمژ نییە بەرامبەر بە خودی نەتەوەی تورکیاش زاڵم و خوێنمژە ئەگەر ئەمە ببەستینەوەە بە باشووری کوردستان ئەم پرۆسەیە کاریگەری لەسەر باشووری کوردستان چی بووە؟ ئەمە بێگومان باشووری کوردستان لە ماوەی ڕابردووە باشوور و ڕۆژاوای کوردستانیش قوربانەیەکی سەرەکی هێرشە داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا بوون لە ناوچەکانی بادینان درۆن هەتا لە کەلار بردومانێک کرد لە پێنجوێن لە کەرکووک لە چەمچەماڵ ینی هەتا ئاگاتەوە قەندیل و ڕانیە و ئامێدی و بادینان و ئەو منتیقانە ئەمە بەردەوام لەژێر هێرشی درۆنی دەوڵەتی تورکیا بوو لە ناو سلێمانیا تیرۆری هاوڵاتیانی باکووری کوردستان و کەسایەتیەکانە کرا دیسان لە ڕۆژاوای کوردستان بە هەمان شێوە بردومان تۆ بارانی بەردەوام هێرشی بەردەوام داگیرکردنی عەفرین سەرەکانی گرێسپی هەموو ئەمانەی بەدوایە هات بۆیە ئەم پرۆسی ئەگەر بچێتە پێشەوە بێگومان بۆ باشووری کوردستانیش ئەبێ بە دەستکەوتی گەورە بەتایبەت ئەو فشارانەی کە ئەو فشارەی کە ئێستا لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە بەشێکی زۆریشی کاریگەری ئەو هێرشانە بوو کاریگەری ئەو هەژمونە بوو کە دەوڵەتی تورکیا ئەویست بەسەر باشووری کوردستانیا بسەپێنێ و شەڕی گەریلاکانی ئازادی کوردستانی پێ بکات لە ماوەی ڕابردووە ئێمە بینیمان بەتایبەت لە منتیقەی بادینان چەندین جار هەندێک هێزی کوردی بەداخەوە ڕوبەڕووی گەریلاکانی ئازادی کوردستانەوە وەستانەوە لە چوارچێوەی هەژمونی دەوڵەتی تورکیا ئەم ڕۆبەڕوانە دروستە بوو بۆیە ئێستا گەرم پرۆسەیە بچێتە پێشەوە بۆ هەرێمی کوردستانی دەتوانێت جۆرێک لە ئارامی لە ڕووی سەربازی ئارامی لە ڕووی سیاسی تاڕادەیەک بە دوای خۆی دابهێنێ ئەگەر پارتە کوردەکان بەو مەرجەی بتوانن جۆرێک لە یەکڕێزی لە نێوان خۆیانە دروست بکەن چونکە بەبێ یەکڕێزی لایەنە کوردیەکان دوژمن زۆر لە ئاسانیەمان ئەتوانێت بمان قۆزێتەوە داگیرکەران زۆر بە ئاسانی ئەتوانێتمان قۆزێتەوە و ئەتوانێت هەژمونی خۆی لە ناو ئێمە بچێنێت و بەم شێوازە ناوماڵی کورد هەمیشە بە پەردەوازەی بهێڵێتەوە کە ئەمە خاڵی سەرەکی بێڕۆڵی و بێکاریگەری و با بڵێن نەبوونی هیچ قوارە و ستاتویەکی فەرمی کوردیە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست وە پێم وایە ئەگەر ئەمە